Ibitaro si ahantu wifuza gusura ugamije kwishimisha, ariko ni ahantu h'ingenzi ku buzima bwacu. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibitaro 10 bya mbere mu Rwanda. Urutonde rwakozwe hagendewe ku ireme rya serivisi, ibikoresho ndetse n'ubwamamare bw'ibi bitaro. Genesim Pacifique, murakaza neza. Ubuzima Center. Your health, our priority. Ku mwanya wa 10 turasanga ibitaro bya Byumba. Ibi bitaro biherereye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi. Ibi bitaro byubatswe mu 1947 mu gihe cy'ubukoloni. Ibitaro bya Byumba ni imwe mu bitaro bimaze igihe kinini cyane. Ibi bitaro bifite ibitanda 252 bifasha abaturage benshi bo mu ntara y'Amajyaruguru. Ibi bitaro bitanga serivisi rusange z'ubuvuzi, ubutabazi bwihutirwa na serivisi zitandukanye zo kwa muganga. Ku mwanya wa 9 turasanga ibitaro bya Kabgayi. Ibitaro biherereye mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Muhanga. Ibi ni ibitaro bya leta biri ku cyiciro cya level ya 2, bikaba byigisha abanyeshuri kandi bitanga serivisi nziza z'ubuvuzi mu ntara y'Amajyepfo. Ibitaro bya Kabgayi byashinzwe mu 1937, bikaba byaratangiye bifite ibitanda 50 gusa. Gusa ubu ibitaro bifite ibitanda bisaga 350. Ibi bitaro kandi byoherezwaho abarwayi bavuye mu zindi mpande zegereye akarere ka Muhanga. Bitanga ubuvuzi bwihariye mu byiciro bitandukanye, harimo nk'ubuzima bw'abana, ubuvuzi bw'amenyo, ubuvuzi bw'amaso, kubaga n'izindi serivisi nyinshi zigiye zitandukanye. Ku mwanya wa 8 turasanga ibitaro bya Kibungo. Ibitaro biherereye mu karere ka Ngoma mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Ibitaro bifite ibitanda bisaga 312 bifasha abantu bagera ku 400 bo muri aka karere ka Ngoma. Ibitaro bitanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, harimo nko kubaga, kuvura abana, kuvura abagore n'izindi serivisi zigiye zitandukanye. Ibi bitaro kandi byakira n'abandi barwayi baturuka mu tundi turere twegeranye n'ibi bitaro. Ku mwanya wa 7 turasanga ibitaro bya Nyamata. Ibi ni ibitaro by'akarere biherereye mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Bugesera. Ibitaro byo mu rwego rwa 2 bikaba byaratangiye gukora kuva muri Werurwe 2002. Ibi bitaro ni umutungo wa ADPR watanzwe na PMU Interlife, umuryango ukorera muri Suwede. Nk'ibitaro by'akarere bikora bikurikije amategeko n'amabwiriza yatunganijwe na Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda. Bivuze ko ubuyobozi buvanze, kuko ADPR na guverinoma y'u Rwanda bose bafite inshingano muri ibi bitaro. Ibi bitaro bitanga serivisi z'ubuvuzi ku baturage basaga 450 bo mu karere ka Bugesera no mu tundi turere baturanye. Ibi bitaro byakira 80% by'abarwayi bo mu karere ka Bugesera, 20% bo mu tundi turere baturanye. Ibitaro bikaba bifite ibitanda bisaga 214. Tujye ku mwanya wa 6 aho tuhasanga ibitaro bya Ruhengeri. Ibitaro biherereye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze. Ibitaro bya Ruhengeri byubatswe mu 1939 mu gihe cy'ubukoloni. Byatangiye ibikorwa byayo nk'ivuriro rusange kuva mu 1939 kugeza mu 1964. Ni ibitaro by'icyiciro cya 2, bikaba bifite ibitanda bisaga 400. Bitanga serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, harimo kubaga, kuvura abana, kuvura abagore, indwara zo mu mutwe n'ubuvuzi bwihutirwa n'izindi serivisi zigiye zitandukanye. Bikora kandi nk'ibitaro byigisha abanyeshuri bo muri kaminuza. Ku mwanya wa 5 turasanga ibitaro bya Kibagabaga. Ibi bitaro biherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Ibitaro bya Kibagabaga bizwiho ibikorwa remezo bigezweho, ibikoresho byiza, abakozi b'abaganga beza batanga ubuvuzi bwiza mu Rwanda. Serivisi z'ibi bitaro zirimo gusuzuma no kuvura abarwayi batandukanye. Itsinda rinini ry'abaganga b'inzobere n'abaganga rusange batanga serivisi zitandukanye, harimo ubuvuzi bw'abana, indwara zitandura n'izindi serivisi nyinshi cyane. Kwihuse tugiye ku mwanya wa 4 turasanga ibitaro bya gisirikare by'u Rwanda, Rwanda Military Hospital. Ibitaro biherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro.
mu murenge wa Kanombe. Ibi ni ibitaro by'igihugu bitanga serivisi cyane cyane ku basirikare b'u Rwanda n'imiryango yabo. Gusa si ibyo gusa kuko bitanga serivisi z'ubuvuzi no ku bandi baturage bo mu Rwanda b'abasivile muri rusange. Ibi bitaro bizwi cyane kubera serivisi z'ubutabazi bwihutirwa n'ubutabazi bw'ibikomere hamwe na serivisi zidasanzwe zirimo kubaga, gusubiza mu buzima busanzwe n'izindi nyinshi zituma ibitaro biza ku mwanya wa kane. Twihuse tugiye ku mwanya wa gatatu turahasanga ibitaro bya Butaro. Ibi bitaro biherereye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Burera. Ibitaro bya Butaro byashyizweho na Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda ku bufatanye na Partners in Health. Ibi bitaro byubatswe hagamijwe kwegera abaturage bo mu cyaro kandi batishoboye babone serivisi z'ubuzima biboroheye. Ibitaro byatangijwe muri Mutarama 2011. Ibitaro bya Butaro kandi nibyo byonyine bifite umwihariko mu gutanga serivisi za oncology ku Banyarwanda ndetse n'abandi bantu baturutse mu mahanga. Oncology ni ishami ry'ubuvuzi ryita ku bushakashatsi, kuvura, gusuzuma no kwirinda kanseri. Ibitaro bishobora kwakira abantu basaga 350 mu karere ka Burera, hiyongereho n'abandi barwayi boherejwe bavuye mu bindi bitaro byo mu Rwanda no mu bihugu bidukikije nk'u Burundi, DR Congo, Uganda n'ahandi hantu muri Afurika baza muri serivisi za oncology. Umwanya wa kabiri turasanga ibitaro bya CHK. Ibitaro byigisha bya Kaminuza bya Kigali ni ibitaro binini biherereye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ni ibitaro binini byoherezwaho abarwayi bava mu mpande zose z'igihugu, dore ko ibitaro bifite ibitanda bisaga 483 byo kuryamaho. CHK itanga ubuvuzi bufite ireme ku baturage, igatanga amahugurwa, ubushakashatsi n'inkunga ku bindi bitaro by'uturere. Ibitaro byubatswe mu 1918, mu gihe mu 1928 CHK yakoze nk'ikigo nderabuzima. Mu 1965 nibwo CHK yatangiye gukora nk'ibitaro bikuru. Mbere yuko dushyira ahagaragara umwanya wa mbere, reka dufate akanya dushimira iterambere n'ubwitange bidasanzwe byagaragajwe n'ibitaro byose biri kuri urutonde rwacu, ndetse n'ibindi byose bitari kuri urutonde kuko nabyo bitanga serivisi nziza. Buri bitaro byagize uruhare runini mu guteza imbere ubuzima bw'Abanyarwanda. Noneho n'ahandi mananiza, reka tumurike ibitaro bya mbere byerekana indashyikirwa mu buvuzi bwo mu Rwanda. Ku mwanya wa mbere turasanga ibitaro byitiriwe Umwami Faisal. Ibitaro bya King Faisal ni ibitaro byiza cyane biherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Ibi bitaro bifite ubushobozi bwo kwakira abantu basaga 160. King Faisal ifite ibikoresho bigezweho birimo ikoranabuhanga rya vuba mu buvuzi. Ni ibitaro bifasha kandi mu burezi kuko byakira abanyeshuri bo mu Rwanda n'abandi bose bimenyereza umwuga. Ibitaro bifite ibitanda 13 byo mu cyumba cy'ubutabazi bwihutirwa emergency room, ibyumba 5 byo kubagiramo operation theaters, ibitanda 7 byo kwita ku barembye cyane. King Faisal ni ibitaro bya leta bihabwa inkunga na guverinoma y'igihugu n'imiryango itegamiye kuri leta, kandi Minisiteri y'Ubuzima nayo igenzura ibitaro. Nyuma yo kureba runo rutonde rw'ibitaro 10 bya mbere mu Rwanda, ni icyerekana ko ubuvuzi bwo mu Rwanda burimo buratera imbere, kandi n'ibindi bitaro tutagiye tuvuga bitari muri uru rutonde ntibivuze ko byo bikora nabi. Nabyo bifite ubushobozi, kandi u Rwanda rukomeje gutera intambwe igana ku buvuzi bworoshye, buringaniye kandi bufite ireme kuri bose. Na video yacu y'uyu munsi igarukiye. Ndabashimira mwese mwarebye ino video. Na video y'ubutaha. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza. Utarakora subscribe ukayikora, tukajya tubana mu bindi biganiro. Twitwa Ubuzima Center no ku zindi mbuga nkoranyambaga turahari: Instagram, TikTok, LinkedIn, hose tuba duhari kabisa. Mwakoze cyane, turi kumwe, mugira ibihe byiza.